he thil thleng hi ilo hre to em kumsom hi pasari mi Texas mi George Pickering the third hi a stroke lo maya na sa le adam no ina admit wat ni in life support in khol manga tinun sham shamani doctor in chungde chanchin thalawan shilta George brain de ni thuan soya athwakin na thok to lova tong thok ti te ama in ti thei to lova khol manga thok tir mai ani a brain dead chu thi ti na ani berani chu a life support po phoi mai trul thuan soya George palung oilo lutuk dam do in atagina chuak maka anu le unaw te ro chan doctor bula chuan life support chu phel turin anin rin thuan shilta a George tak sa peng te chu donate turala kani don ani avoina tur po buat sayanga yang hemita hian George pa hi dam do in aron kir le a chung den life support li rem an lo ti ti sia chu thin arim le a doctor bula vakal vatin re lo te tal chu life support in lo tir turin ka du ani vati a doctor chan omzia to mew si lovani atak sa peng donate dong tu tur te po kan be fek to nen thil akal boy palangi an lo ti a apalungai lutuk chu afa pabula vakalin akut avon saka alubula alute vadavia afapa chu a en ring boka sign engemot tak afapa hian ron lan ti rabe se ani brain de ti tak tak lauti sign adu mase afapa la chu che ei silo reilo te a doctor te ho chu room an ron luta a life support chu ron phelan tumta jor sapa chu lau thong lutuk chak lutukin atlan chhuaka akara asilai da chu wala in aron let le a doctor le thok tu dang te chu atin ta room atanga chuak ngal turin ati a inkal khuma fapabula a oma silaya tin ringboka a fapa a engemaw mu be seina en ringbok swati man ron thlengta an ron awa jor sapa chu asilai da thla kongka hongfa turin an ti a jor sapa chon a fapa chu en le thin be seina nen swatim te chon kongka chon ron pe thong che chule jor sapa hian a fapa kut awana heta che hian a fapa hian akut aron merta apa hian ha dam takina silaya da a in peta a doctor awin ka fapa hi tha e ka fapa hi tha e na awa chuan doctor te chun ron kala jor sa chu alo thange akuta ti cheya amita menga aming fia boka anua podam chuak ta ngei bok apa khan atop lama khan shiat na anayani ma na aven him tat zara khan afapa hi a him ta ni jor sa pahiral thuam hlo omne na che tawangin thlasom dang turati ani a masi amale achung te po in he atan hun thleng lek le afapanun na achan ngai to hian a oman ti a na antilawani